Kepada business owner yang dah lama berbisnes ataupun dah level six figure, anda perasan tak waktu kita nak grow the business, kita nak scale the business, at some point, ianya bukan isu kita kena buat kerja lebih. It is not about to do more, tetapi it is about to do less. Jadi anda perasan tak benda tu? Macam baru-baru ni, saya ada borak dengan seorang founder, dia bangga yang dia ada satu team yang sangat-sangat committed, kerja sampai malam, tak kisah semua tu. Dan saya pun pernah juga dulu ada tim yang memang kerja sampai malam dan saya juga rasa bangga. Tetapi bila kita dah makin matang berfikir dalam bisnes ni, kita akan mula berfikir daripada perspektif yang berbeza. Staff dia atau staff kita ni tak efisien ke kerja 8 jam waktu siang tu sampai nak kena bawa sampai malam? Sebab apabila kita nak grow the business and nak scale the business, kita akan scale the efficiency sekali. Kalau tak efisien kita punya team, kita punya sistem, kita punya business punya flow semua tu, kita akan scale the inefficiency. End up kita akan scale, nampak macam growing. Rupanya lepas tu senang nak jatuh. So it is not sustainable. And then bila lepas saya borak dengan founder tu, petang tu pula kebetulan ada satu group session dengan founders dan juga marketing managers. Ianya sesi macam mana kita nak sistemkan kita punya business, especially dalam bahagian marketing. So insight yang saya dapat yang saya boleh share pada anda ialah mostly kita sendiri yang merumitkan benda yang tak perlu. Kebanyakan gerak-gerak kerja yang dalam kita punya marketing ke, sale ke, operation ke, kebanyakannya adalah ikut-ikutan. Sama ada daripada bisnes lain, orang lain, tetapi kita stop untuk cari apakah cara yang lebih baik dan lebih efisien daripada gerak kerja yang sekarang ini. So the point is adalah kita kena always question everything bila tiba waktunya. Especially waktu kita dah nak grow, waktu kita nak mula ambil risiko, nak grow, nak scale, nak tambah cawangan ke, nak tambah team ke, kat situ kita kena start question everything. Jadi selain saya sebagai seorang founder advisor dan juga marketing system advisor, saya juga banyak basuh mindset, especially mindset hustle. Dan saya bercakap ni daripada seorang ex-hustle culture. Ya, saya dulu pengikut tegar Gary V. Grinding pagi, siang, petang sampai malam, kadang weekend pun kita kerja. Dan hustle, kita kena hustle berusaha sungguh-sungguh. So benda tu bagus sebenarnya dalam fasa-fasa awal especially. Tapi bila kita dah nak growing, makin kita grow, makin kita lagi banyak hustle, kita dah hustle kepada benda yang silap. Sebab in order to grow ataupun to scale our business, it is not about to do more, it is about to do less. Jika tak, makin banyak sales anda, makin hilang identiti diri anda, bukan saja sebagai seorang founder, tetapi anda juga memegang role lain seperti seorang anak, seorang ibu ataupun bapa, atau seorang suami ataupun seorang isteri. Jadi jika fasa-fasa awal anda berusaha sungguh-sungguh, yes, itu perlu. Memang kita perlukan that kind of hustle. Dan kita pun memang patut rasa bangga bila kita rasa puas hati kan bila hari tersebut kita memang hustle betul-betul. Tapi itu adalah fasa awal-awal. Kalau dah bertahun-tahun anda masih di level yang sama, masih hustle pagi, petang, siang, malam, sebenarnya kita mungkin dah terhustle pada benda yang salah. Dan saya pun dulu kelakarnya saya mempertahankan hustle culture ni sampailah saya belajar benda yang lebih mahal bila nak grow the business. Macam mana saya cakap tadi, it is about to do less, not to do more. Contoh dulu adanya buku 4 Hours Work Week. Bila saya baca tu, saya punya mindset dah hustle culture kan. Dan saya tak bersetuju dengan tajuk buku tu baru. Saya tak baca lagi. Tetapi kelakarannya, bila bisnes saya growing and scale and then benda tak sustainable and then betul jatuh dan saya mula faham konsep dan konteks apa yang dimaksudkan daripada buku tersebut, iaitu 4 Hours Work Week. Dan bila saya sedang bangun kembali sekarang ini, saya sendiri mempraktiskan konsep 4 Hours Work Week. Dan kat situ saya mula faham untuk grow dan scale kita kena buat lagi kurang, not to do more. Dan ingat semua orang boleh buat marketing yang power. Brand yang hebat 5-10 tahun lepas pun kebanyakannya dah tak kedengaran sekarang. Bukan sebab marketing tak power dan bukan sebab tak untung, tapi tidak ada sustainability. Marketing kalau dah proven perlu disistemkan. Jika belum proven, kena make it proven first. Keep on cari apakah cara yang lebih efisien yang khas untuk bisnes anda, and then kita kena strengthening the basic dan kita bina sampai benda tu advance dan makin efisien, makin powerful untuk bisnes kita. Once flow marketing tersebut dah proven, kita kena sistemkan. And then kita akan delegate kepada tim bertukar pun tidak ada masalah sebab kita dah ada cara yang hanya plug and play team untuk handle those activities. So bayangkan kalau anda nak scale, anda kena buat marketing yang lagi banyak dan keep on trial and error, tak ada sistem kan apa yang dah proven, and then keep on bertukar-tukar cara
cara bertukar tim, makin tambah tim, makin tak tahu tim tu kena buat apa disebabkan apa. Bahkan anda scale tanpa sistem. Anda scale dengan inefficiency. So bayangkan kalau kita tak sistemkan, founder akan sibuk fix kat bahagian apa? Kat bahagian marketing. Sebab apa? Sebab daripada marketing datangnya sales. Sebab founder dah garuk kepala dah nak hujung bulan. Sales tak cukup. Of course kena fix marketing. Tapi bila kita fix marketing, okey lah marketing dah okey. Dia pula pergi fix sales department. Sales department dah okey. Okey, dah dan kita move to the next. Kita fix bahagian operation. Tiba-tiba waktu nak fix bahagian operation, department marketing pula tiba-tiba tak okey balik. Bila kita pergi daripada operation kepada marketing, alamak sales pula tak okey. Dah kena patah balik. Ulang alik, fix merata. Pimai tang tu. Tup tak sedar dah 5 tahun buat benda yang sama. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun pun sama. Sebab itulah anda akan nampak anda dah buat bisnes bertahun-tahun, lebih 5, 8, 9, 10 tahun pun anda masih seorang founder yang tim anda dependent kepada anda. Saya sendiri dah tengok depan biji mata saya sendiri, ramai sangat founder yang tukar strategi setiap bulan, tukar marketer setiap 3 bulan, tukar freelancer ke agensi setiap kali sales drop. Tapi result tetap sama. Sebab apa? Sebab masalahnya bukan pada taktik, tapi kepada sistem. Jadi inilah kebenaran yang ramai tak nak dengar. Kebenaran. Growth doesn't come from more marketing. Growth comes from better marketing with system. Slang Melayu sikit. So what's the truth? Kalau tanya saya, jawapan sebenar untuk persoalan yang saya utarakan ni ada pada 3, iaitu pertama, kita kena ensure kita punya pre-marketing betul-betul clear. Kita punya positioning, kita punya offer, kita punya flow funnel, kita punya pricing, profit margin, adakah betul-betul on point. And then yang kedua adalah kita nak masuk kepada all out kita buat marketing. Kita set up evergreen campaign, kita set up seasonal campaign, dan kita cuba cari apakah cara yang proven supaya apa? Supaya evergreen campaign itu boleh run 24/7 without failing. Yang ketiga, kita kena sistemkan apa yang kita dah find out proven. So inilah sebab kenapa banyak business owner dah spend beratus ribu untuk marketing tapi result tetap lebih kurang sama. Dia bukan masalah tak cukup marketing mungkin dia dah all out dah buat marketing, tapi masalahnya boleh jadi pre-marketing kurang kuat, bermaksud positioning kurang tepat, target audience pun kurang tepat, message yang nak disampai pun kurang tepat. Jadi anda buatlah all out lah buat marketing yang gah pun, kalau pre-marketing flop, sales pun akan flop. Adalah sales, adalah peningkatan sedikit apa tu semua, tapi tidak significant. And then apabila bertukar orang, staff harapan berhenti, tiba account kena ban, tiba-tiba macam-macam lah challenges yang berlaku, benda tu kita kena start from scratch balik, kena figure out, try and error marketing baru balik. Sebab apa? Tidak disistemkan. Oleh itu, dalam saya punya inner circle program yang saya namakan dia M2M Club, bukan saja saya bagi anda clarity dan certainty, tetapi saya bantu anda juga untuk betul-betul to be in control, to be calm, tenang, and don't be at the mercy of others. Dan bila kita calm and tenang, baru kita boleh buat decision dengan tepat. And then yang kelima, barulah kita boleh buat gerak kerja kita itu dengan lebih konsisten. Sebabkan apa? Bisnes yang bagus dan betul sebenarnya adalah bisnes yang aktiviti harian dia boring. Jadi nak konsisten tu mencabar. Dan itulah 5C, iaitu value yang anda bakal dapat jika anda join program saya. Anda akan dapat clarity, certainty, to be in control. Anda boleh buat decision dalam keadaan yang tenang, calm, dan anda boleh buat aktiviti bisnes anda dengan konsisten. Saya punya M2M program akan bantu anda fix 3 masalah utama, iaitu apa? Yang pertama ialah marketing yang tidak konsisten, yang akan bawa kepada sales yang tidak konsisten dan juga tak grow. Dan yang ketiga, saya nak solve masalah team yang masih dependent kepada anda founder. Jika anda serius betul-betul nak sistemkan anda punya marketing department, sama ada dengan in-house ke freelance ke agency ke, tak kisah, yang penting anda kena start buat sistem on what's proven. Dan jika ada perlukan bantuan saya, anda nak join saya punya inner circle program, anda boleh check link yang ada di bawah. Tapi saya minta maaf, program ini bukan untuk semua orang. Anda boleh book dulu application call. Kat situ kita akan go through sama ada anda sesuai untuk join ataupun tidak. Dan in case kalau anda belum ready lagi, it's okay. Anda teruskan like, follow and subscribe saya punya channel, saya punya konten-konten di social media, supaya tak terlepas konten-konten yang membantu anda untuk scale bisnes anda dengan bersistem. Sebelum anda endkan video ni, saya nak cadangkan anda tonton video ini juga, ataupun video ini yang boleh bantu anda untuk grow anda punya business and marketing. Jumpa anda dalam next content.